kisamla puli jong ka school ba North Eastern Hills University Nehu bakentup ya ka KSU Nehu Union bat ka Nehu Students Union ha ka shitarek ya yong kilawan kendo ya ka Dr. Maisel Ampri Ningdo menteri ka sarkar jala bani kran halo ka kenram ha Nehu ha bakran chikilat pathai ka bon na kaliang usamla sandi sotan president ka Nehu su ulang na kaliang kisamla puli ka Nehu kimdan jing persha halor ka jing pelong provisi Nehu bat kumju atura Henry ka rukom thung kalong ba klem ya lemba executive committee ka Nehu shushu usandi sotun ulong bana kaliang kisamla puli kin persang banya kendu ya baro ki menteri jong ka sarkar jela man pensong halor ka kenram Nehu ulong ru ka skol ba Nehu kala nang tron klem uvisi Henry ka jingdon uvisi in charge ka yabet ya 20 ula benrap ka jingthung jong professor Shukla banbu yaki pro visi lesi ushupnya mau na nong ba Delhi Henry nakaliang kisamla puli Nehu ki pershabet lada omya kum ka procedure jong ka Nehu nakaliang kisamla puli kila ong ba kintho da ka shiti shaka ministry ban pan jing shai kumju ban pha da ka jing tho shaulan bat kumju yo chief minister halor ka kenram Nehu Tumbe pila ihi mataksi nagal yang ka Nehu bat ka KSU Union nilai wan kundu i madam Amprin hakaba nagal yang jugi nilai kundu ki cabinet minister ki bakir hadu ba nilai persang banwat appointment do ICM ti pemtahi ke schedule kadang tight hakaba ki ong bakisi kundu ki kinjat sini ti nagal yang jungi nang wat persang banwat ta ka appointment beliau ban kundu hadu yulat bat kunju ICM ti hadu mentahi kajing kundu jungi nilai kundu i sir ILF buat kunjung di madam Amprin buat nyala air ya kini kamu merendam entah sini hakaba ide buat kecil ya juga school bak ni te kamu bila ihi nagal yang i wei professor la shimti kum tai provisi juga school bak ni buat so iwi ila shina na stisha tura ila shimti kum i professor juga ni tura te nagal yang kajung ni ngimdan persa ngimdan kita kajing persa yunu ru andre kajing persa ni kadi halol ka prosedur te kamu bila ihi kajing tungi ila tung na rumcem sedam daga prosedur ka bambiang te nakaliang kajung iru ila kentai aku tunggu por te mata bali bat ngilingok ba ila simti kay kini ka kam kum provisi hagaba i refer ka tu ju ga dia ka ba iyo tu sti mencem sedam ho banai do ba te nakaliang kajung ngila tho sti shu sa ministry marma hagaba ngilaya question i ministry kumno ba la shutung i kam ko no prosedur hagaba ngili kendu i bat nakaliang jung i pensau yang ba na ministry kila ai kata direction re ngilai ban ni kata ka sti na ni kata ka jingshai habide bat kata ka jing yo ka direction jung i na ministry re nakaliang jung i kim semlala ban produce ya kata ka sti na ni kanunu ko kat kasla ke nakaliang kajungi hi kata jing persa kamdi ru i nani tai professor natura bancim ta provisi kali kajing persa hi kali hlor ka kajing bambiang kajing thungjung i klem ko proper procedure klem ya na ka isi klem ko nu ka jing recognize hadu naki stakeholders for authority dia rabani ko hi nakaliang kajungi nilai thok kan ki steam number dam ru nila ai shi ki minister ba per ka nila wat appointment ya i serakam dari education minister hakaba mentah idam dan nombak Delhi tin nakaliang kajungi ngala syuk kren verbally ayo malale batu ngala pha mom dalam ni ba WhatsApp dia kini kinjat si bansuan si di lapo shlong penduk ni tin nakaliang kajungi sa rak ni mom berendam bagi insong ni jungi bat kunjuru habi dia kini cabinet minister pat ing nang persang bancim di banwa kita appointment bat ni insong ke di school ba ni membelai ke school ba ni mata kalanang tron sam tau DC di tu por balale ni iba don DC charge ti kalong ki ka bayak ni nanti dui mata le si ke jung ni Shukla banong bantu ti provinsi le si yo punya ni station nombak Delhi national nombak Delhi nani negeri bagi state ti nakaliang jung hi kalong ki bagi persa be bat lum pedang ada myak ke prosedur pembela ihi adu mentaru kali ke komiti kampanye la ai kata report ke jumki yang nakaliang jumki yang nak tok stibat ni pan cik saibet national ministry
berkunjung ngin ngin nyerak kan ke isu syaulat berkunjung isu Islam di sini Banwan.